Slušajte, jer ću vam reći nešto što je većina vas čula naopako cijelog života. Toyota, Honda, Mazda, ove marke godinama vladaju ljestvicama pouzdanosti. I s pravom, no upravo zbog toga činite grešku koju ne biste napravili s drugim markama. Kupite auto s logom Toyote ili Honde i isključite opreznost. To je Toyota, što može poći po krivu, a onda dođe račun. I ne govorimo o 1000 eura, govorimo o 4, 6, 8000 eura, za motor koji je trebao voziti zauvijek. Danas ću vam pokazati nešto što dileri apsolutno ne žele da znate prije kupovine. Listu modela, konkretnih, neopćenitih, koji skrivaju kronične, ponavljajuće kvarove. Ne mišljenja, ne čini mi se, servisni izvještaji, prijave korisnika, tehnička dokumentacija iz Europe i Japana. Ovo nije napad na te marke. Ovo je informacija koju biste trebali imati u džepu prije nego što uđete u salon ili k nekome na dvorištu. Jer razlika između pouzdane marke i pouzdanog modela. To je razlika između mira duha i iznenađenja usred autoceste. Ostanite, jer ćete za trenutak saznati koji konkretni modeli od tih legendarnih proizvođača mogu skupo stati i zašto. Dizel koji je trebao biti pouzdan. Krenimo od modela koji je godinama bio sinonim za solidnost za hrvatskog vozača srednje klase. Toyota Avensis, obiteljski, prostran, s dizelom koji je trebao voziti do kraja svijeta. I upravo ta verzija dizela, posebno 2.0 i 2.D, 4D iz godina 2006. do 2010. postala je tisućama vlasnika u Hrvatskoj izvor ozbiljnih problema. Što se konkretno kvari? 3 stvari koje se vraćaju kao bumerang u servisnim izvještajima. Prvo, injektori. Injektori u motorima D4D osjetljivi su na kvalitetu goriva i dulje interval izmjene ulja. Regeneracija jednog injektora košta od 150 do čak 300 eura, a rijetko se kvare jedan po jedan. Drugo, sustav EGR i DPF. EGR ventil za rastačađom, filtr čestica začepljuje se posebno pri gradskoj eksploataciji. Čišćenje DPF-a obično košta 100 do 200 eura, ali pri naprednom začepljenju zamjena filtera iznosi već 500 eura i više. Treće, turbopunjač. U kombinaciji s onečišćenim uljem ili prerijetkom izmjenom, turbo u tim motorima može otkazati prije 200.000 km, a zamjena taba u Avensisu D4D od 750 do 1200 eura za radove i dijelove. Važna stvar koju moram reći otvoreno, to ne znači da je svaki Avensis D4D loš auto. Primjerci dobro održavani, s redovitim izmjenama ulja svakih 10.000 km i dokumentiranom servisnom poviješću, voze bez problema i nakon 300.000 km. No statistički, ovaj model u ovoj motornoj izvedbi odskače od standarda pouzdanosti koji vežemo uz Toyotu. I to je upravo suština ove liste. Ulje koje ne bi trebalo mirisati kao benzin. Prijeđimo na Hondu. I odmah naglašavam, Honda Civic 1 je od najprodavanijih kompakta u Europi, i s pravom godinama. No generacija s motorom 1.5 turbo, koja se proizvodila od 2016. do 2019. ušla je u povijest automobilizma zbog problema koji se u krug mehaničara naziva razrjeđivanje ulja benzinom, ili oil dilution. U čemu je stvar? Pri kratkim gradskim relacijama, kad motor ne dostiže punu radnu temperaturu, nesagorjele pare benzina prodiru kroz klipne prstenove u motorno ulje. Učinak je jednostavan za provjeru. Izvučete mjerač razine, a ulje miriše na benzin i rjeđe je nego što bi trebalo biti. Razina ulja često raste umjesto da pada, jer ga benzin razrjeđuje. Zašto je to opasno? Jer ulje koje sadrži primjesu benzina gubi mazivna svojstva. Ležajevi, bregasta osovina, klizni ležajevi. Sve radi na uljnom filmu koji ne štiti kako bi trebao. Dugoročno to vodi do ubrzanog trošenja motora. Honda je službeno priznala postojanje ovog problema i izdala ažuriranja softvera upravljačke jedinice. U Hrvatskoj su mnogi vlasnici za ovaj problem saznali tek od mehaničara, a ne od dilera. Rješenje je jednostavno, ali zahtijeva disciplinu. Češće izmjene ulja, svakih 7500 do 10.000 km umjesto standardnih 15.000. I izbjegavanje isključivo kratkih gradskih vožnji bez zagrijavanja motora. Ali ako vam to nitko nije rekao prije kupovine, to je već skupo znanje nakon činjenice. Ako tek razmišljate o kupovini Civica s tim motorom, sada već znate što pitati prodavatelja. A ako poznajete nekoga tko upravo gleda takav auto, pošaljite mu ovaj materijal. Može uštediti 1000 eura. Isti motor, isti problemi. Ukratko, jer ovo nije slučajnost, ovo je sustav. Honda CR-V 4. i 5. generacije s motorom 1.5 turbo dijeli isti pogonski sklop kao Civic o kojemu sam upravo govorio. To nije slučajnost, to je identična konstrukcija,
identičan problem razrjeđivanja ulja, identičan rizik pri gradskoj eksploataciji. Razlika je u tome što je CR-V SUV, teža karoserija, više prenesenih masa, često korišten za kratke gradske vožnje s obitelji. Upravo ti uvjeti u kojima motor prvi 5T ne dostiže optimalnu temperaturu i najviše je izložen razrjeđivanju ulja. U Japanu je Honda odlučila na konkretan korak. Povukla je CR-V 1.5 turbo s tamošnjeg tržišta i zamijenila ga hibridnom verzijom. To govori samo za sebe. Japansko tržište dobilo je drugi auto. Europski vozač dobio je isti motor sa ažuriranjem softvera i preporukom češće izmjene ulja. Ako imate CR-V s tim motorom ili ga razmatrate, pravilo je identično kao kod Civica. Kraći intervali izmjene ulja, provjera razine i mirisa ulja svaki mjesec i po mogućnosti mješovite ili dulje relacije koje motoru dopuštaju da se poredno zagrije. Iznimka koja potvrđuje pravilo. Lexus, marka koja u ljestvicama pouzdanosti redovito tuca sve redom. Premium unutrašnjost, besprijekorna izvedba, hibridni motori koji mirno voze i nakon 400.000 km. I jedan model koji toj reputaciji apsolutno ne odgovara. Lexus IS 220 jedini je dizel u povijesti marke u ovom segmentu. I čini se da je Lexus iz njega izvukao prave zaključke, jer na dizele u ovoj klasi više nije vratio. Motor drugi, 2D, 4D koji je ovdje primijenjen dolazi iz Toyote i sa sobom donosi iste probleme koje sam opisao kod Avensisa. Ali u Leusu IS 220 dolazi nekoliko dodatnih čimbenika koji od ovog modela čine iznimno skup slučaj. Prvo, DPF. Filtr čestica u IS 221 je od najproblematičnijih elemenata ovog auta. Redovito zaglavljivanje u prometnim gužvama Zagreba, Splita ili Rijeke čini da filtr ne vrši ispravnu regeneraciju. Rezultat? Nakupljanje taloga, ubrzano začepljenje, potreba za čišćenjem ili zamjenom filtera. Drugo, EGR. Ventil za recirkulaciju ispušnih plinova u ovom modelu skuplja intenzivan ugljični talog, što vodi do problema s paljenjem, dimljenja i gubitka snage. Čišćenje ili zamjena EGR-a redoviti je trošak kod ovog auta. Treće, glava cilindra. U dijelu primjeraka IS 220 zabilježena su pucanja i deformacije glave cilindra. To više nije trošak od nekoliko tisuća eura, to je ozbiljna popravka motora. I tu se pojavljuje paradoks Leusa. Premium auto s logom lava, a dijelovi i radovi cijenjeni kao u luksuznom segmentu. Isti motor u Toyota Avensisu košta u popravci x eura. U Leusu IS pomnožite s 1,5. Kupili ste pouzdanost marke, ali dobili ste motor koji tu pouzdanost ne jamči, po cijeni koja boli dvostruko. Cijela motorna obitelj pod povećalom. Ne bih bio iskren s vama kada bih stao samo na Avensisu i IS 220D, jer problem ne leži u konkretnom modelu karoserije, leži u motoru. Motor 2D, 4D Toyota ugrađen je u nekoliko modela. Toyota Auris u verzijama 1, 4 i 2, 0D, 4D iz ranih godišta. Avensis koji sam već analizirao, Lexus IS 220D. Ova motorna obitelj ima dokumentiranu povijest istih ponavljajućih kvarova, DPF, EGR, injektori, turbopunjač. Mehaničari u Hrvatskoj koji rade na japanskim autima znaju te probleme napamet. Zašto o tome govorim? Jer pri kupovini rabljenog auta s tim motorom, bez obzira radili se o Aurisu, Avensisu ili bilo kojem drugom modelu iste linije, rizik je identičan. Provjerite servisnu povijest, pitajte o čišćenjima DPF-a i EGR-a i obvezno naručite dijagnostiku injektora prije kupovine. To košta 50 do 100 eura, a može vas zaštititi od troška 10 puta većeg. Važna napomena koju želim ponoviti uz svaki model na ovoj listi. Toyota kao marka i dalje proizvodi neke od najtrvanijih automobila na svijetu. Toyotini hibridni motori uzor su pouzdanosti. Benzinski agregati 1, 8 i 2, 0 VVTi su legendarni. Problem je vrlo konkretan. Dizelska obitelj D4D iz tog razdoblja nije dostigla standarde ostatka ponude. Dizel s ambicijama koji je imao slab start. Mazda danas pravi neke od najljepših automobila u segmentu kompakta i SUV-a, filozofija Kodo, premium unutrašnjosti, benzinski motori s kacetiv G koje mehaničari hvale zbog jednostavnosti i trajnosti. I upravo zato još više udara priča prve generacije dizela s kacetiv D2. Mazda je ušla na tržište s tim motorom s velikim ambicijama, rekordno nizak omjer kompresije za dizel, deklarirana visoka učinkovitost, niske emisije. Na papiru je to izgledalo izvrsno. U praksi, prva godišta Mazda 6
CX-5 i Mazda 3 s tim motorom pokazala su nekoliko problema koji su se proizvođačima vratili u obliku reklamacija i servisnih izvješća. Ugljične naslage prve generacije SK-CETIV-D pri intenzivnoj gradskoj upotrebi generirale su iznad normalno nakupljanje čađe i ugljika na ventilima i usisnom sustavu. Kao i kod ostalih modernih dizela bez odgovarajućih servisnih intervala, rezultat je gubitak snage i problemi s paljenjem. Razrjeđivanje ulja. Da, ovaj problem nije rezerviran samo za Hondu. Prve generacije SK-CETIV-D pri kratkim relacijama pokazivale su tendenciju miješanja nesagorjelog goriva s uljem. Mazda je ažurirala softver i postupke regeneracije u kasnijim godištima, ali rani primjerci bili su izloženi ovom defektu. Turbopunjač. Uz zanemarene izmjene ulja ili korištenjem ulja pogrešne specifikacije, turbo u SK-CETIV-D prve generacije mogao je otkazati prijevremeno. Benzinske Mazde, siguran izbor. Prve generacije dizela SK-CETIV-D, provjerite vrlo temeljito servisnu povijest, a po mogućnosti naručite punu dijagnostiku prije kupovine. Jeste li znali za ovaj problem s Mazda dizelom? Ako imate takav auto ili poznajete nekoga tko razmišlja o kupovini, napišite u komentaru. Takve rasprave pomažu nam stvarati sljedeće materijale koji realno štite vaše novčanike. Kad je korejski debi turbopunjanja stajao vlasnike. Godinama su Hyundai i Kia bili tretirani kao jeftinija alternativa japanskim markama. Danas su to već sasvim drukčije tvrtke, moderna platforma, impresivne unutrašnjosti, duga jamstva. Ali vrijedi pogledati trenutak kada su obje marke napravile veliki iskorak prema turbopunjenim benzinskim motorima. Motor 1.6 TGDI, prva generacija, ugrađen je u mnoge modele Hyundaia i Kia u isto vrijeme. Hyundai 30N, Tucson i Elantra. Kia Ceed, Sportage, Proceed. Isti agregat pod različitim poklopcem motora. I ista priča o problemima. Potrošnja ulja. Prve generacije 1.6 TGDI bile su poznate po iznad normalnoj potrošnji ulja. Ne govorimo o curenju, govorimo o ulju koje je između izmjena jednostavno nestajalo. Dio vlasnika nadoplaćivao je pola litre ulja na 3000 do 4000 km, a auto nije imao nikakvih vidljivih vanjskih tragova curenja. Motor ga je jednostavno trošio sagorijevanjem. Problemi s zagrijavanjem. Pri intenzivnoj vožnji u gradskom prometu prve generacije ovog motora pokazivale su tendenciju povišenih radnih temperatura, što je u kombinaciji s potrošnjom ulja stvaralo nepovoljne uvjete za turbopunjač. Važna napomena, Hyundai i Kia službeno su proveli ažuriranja i ispravke za te motore u kasnijim godinama proizvodnje. Novija godišta tih modela znatno su bolje ocijenjena, ali prva godišta s tim motorom vrijedi provjeriti vrlo temeljito. I vrijedi pitati prodavatelja koliko je redovito dopunjavano i mijenjano ulje. Kad mjenjač razočara. Prijeđimo sada na drugu vrstu problema, ne motornog, ali jednako stvarnog za svakodnevnog vozača. Toyota CHR auto je koji je stekao ogromnu popularnost u Hrvatskoj. Stilska karoserija, pouzdan hibridni pogon, izvrsna reputacija marke. Ali prva godišta proizvodnje donijela su jedan element koji je generirao masovno nezadovoljstvo vlasnika, mijenjač CVT. CVT, to jest bestupanjski mijenjač, u teoriji bi trebao osiguravati glatku vožnju i nisko trošenje goriva. U praksi, u prvim verzijama CHR-a, mnogi su se vozači žalili na karakteristično kašnjenje reakcije pri polaženju, gumenu osjetljivost pri vožnji i bučan rad mjenjača pri višim okretajima. Ovo nije mehanički kvar u klasičnom smislu. CHR ne završava masovno u radionicama s raspuklim mjenjačem, ali udobnost vožnje i subjektivni doživljaj vlasnika odskakuju od onoga što se može očekivati od auta s logom Toyote. Honda Jazz sa starijim mjenjačima CVT slična je priča, ali s realnijim tehničkim dimenzijama. Prve generacije Jazza s CVT-om generirale su pritužbe na vibracije i proklizavanje remenskog sklopa, posebno na višim kilometražama. Zamjena ili regeneracija mjenjača CVT trošak je od 750 do čak 2000 eura. I to je popravak koji vlasnici Jazza generalno ne očekuju od auta koji se doživljava kao pouzdan. Pri kupovini rabljenog CHR-a iz prvih godišta ili starijeg Jazza s CVT-om, obvezno provjerite povijest izmjene tekućine za mijenjač. Mnogi vlasnici ne znaju da CVT zahtijeva redovitu izmjenu namjenske tekućine na svakih 60.000 do 80.000 km. Zanemarivanje toga drastično skraćuje životni vijek mijenjača. Kad hibrid postane skupo iznenađenje.
Za kraj, model koji je na ovoj listi iz drugog razloga nego svi prethodni. Lexus RX 400H prve generacije tehnički je solidan auto. Ne kvari se učestalo, nema masovnih motornih kvarova, ne završava u radionicama s kroničnim mehaničkim problemima. Ali jedan element čini da ovaj model mora biti ovdje. Baterija hibridnog pogona. Paket NiMH baterija u RX 400H ima svoj životni ciklus. Pri kilometražama iznad 200.000 do 250.000 km, ili kod auta koji imaju više od 15 godina, baterija gubi kapacitet. Prvi simptomi su smanjene performanse, češće pokretanje benzinskog motora pri malim brzinama i karakteristične poruke sustava. Regeneracija baterije kod certificiranog stručnjaka u Hrvatskoj, od 750 do 1200 eura. Zamjena novim paketom kod ovlaštenog Leusovog servisa, od 3000 eura naviše. Ovo nije kvar koji se pojavljuje iznenada i bez upozorenja, ali to je trošak o kojemu mnogi vlasnici rabljenih RX 400H jednostavno nisu znali pri kupovini. Dobra vijest, tržište regeneracije hibridnih baterija u Hrvatskoj razvija se dinamično. Postoje tvrtke koje se specijaliziraju isključivo za to. I uz dovoljno rano zahvaćanje, trošak održavanja baterije u dobrom stanju znatno je niži od zamjene cijelog paketa. Ali morate to znati ranije, nekada baterija već odbija poslušnost. Zato prije kupovine svakog rabljenog hibrida, ne samo Leusa, naručite dijagnostiku stanja baterije. To obično košta 50 do 100 eura. I to je 50 do 100 eura koji vas može zaštititi od odluke zbog koje ćete žalovati sljedećih nekoliko godina. Ako je ovaj materijal promijenio vaš pogled na kupovinu rabljenog auta, iskoristite funkciju Hype na YouTube-u. Potpuno je besplatno, ne košta vas ni euro, dovoljno je nekoliko sekundi. Za nas je to signal da stvaramo nešto vrijedno i pomaže nam doći do novih vozača koji ne znaju da mogu preplati. Stigli smo do kraja ove liste. I želim da zapamtite jednu rečenicu iznad svega. Toyota, Honda, Mazda, Lexus, Hyundai, Kia, to su zaista jedne od najpouzdanijih automobilskih marki na svijetu. To nije prazna rečenica. Potvrđuju je desetljeća izvješća, stotine tisuća primjeraka, mišljenja mehaničara iz cijele Europe. Kad kupujete razumno, te marke vas rijetko iznevjere. Ali nijedna marka nije jednolična. Iza svakog loga krije se desetak modela, stotine motornih varijanti i mnogo godina proizvodnje. I u svakoj od tih marki, čak i u najboljima, pojavljuju se modeli koji su iz raznih razloga zaostali za standardima ostatka ponude. Dizel koji se pokazao previše ambicioznim za tadašnje mogućnosti. Mjenjač koji je trebao nekoliko generacija ispravaka. Turbopunjani motor koji je u prvim godinama pokazao slabosti, ispravljene tek u kasnijim godištima. Vaša zaštita od tih troškova nije promjena marke, to je znanje. Servisna povijest, dijagnostika prije kupovine, poznavanje konkretnih slabosti konkretnog modela. Mehaničar kojemu vjerujete i 150 eura za inspekciju prije potpisivanja ugovora. Ako vas je ovaj materijal nečemu naučio, ostanite s nama, jer uskoro izlazimo s odsjekom koji će vam reći koji konkretni modeli od tih istih marki vrijede svakog eura i voze bez problema i nakon 300.000 km. A ako nas želite podržati potpuno besplatno, koristite gumb Hype ispod ovog videa. 0 eura, nekoliko sekundi, i dajete nam do znanja da vrijedi raditi takve materijale. Do sljedećeg puta.